Dragi braćo, arhijereji, dragi svjetoslavci, Hristos Uskrs. Sabrali smo se danas u ovoj svetoj obitelji oko groba našeg oca i episkopa da učinimo polugodišnji pomen. Prošlo je 6 mjeseci od kako je naš otac i episkop iz zemaljske Srbije prešao u onu nebesku. 6 mjeseci svojom naručju Svetoga Save raduje sa anđelima, svima svetima. 6 mjeseci on uživa pokoj u rajskim naseljima, likuje sa svima svetima. 6 mjeseci se i mi ispunjavamo radostotvornom tugom. Svih ovih mjeseci u nama se smjenjuju radost i tuga. Radost zbog toga što smo dobili još jednog molitvenika za naš narod, još jednu svetlu zvezdu na nebu crkve, još jednog ispovednika. A tuga zbog toga što više ne vidimo lice našeg dragog oca episkopa, njegovo svetlo i blago lice, i ne čujemo više njegov mili, blagi, topli, očinski glas koji je često utišavao buru u našim dušama i u našim manastirima. Evo, posle pola godine okupi smo se oko njegovog groba, ovakvu ljubavi, u zajedništvu, u jednomisliju, u slozi, sabornosti, da se pomolimo za pokoj njegove duše. Da, svaka molitva za pokoj duša naših srodnika, bližnjih, jeste plod ljubavi. Evo, na našu ljubav, na naše dve lepte skromnih i grešnih molitava, naš vladika odgovara sa svojih 5 talenata svojih molitava Bogu. I zaista smo mi danas postali duhovni trgovci, duhovni bogataši. Obogatili smo se njegovim molitvama. I prilično je danas reći, pored onih reči vežen mu spomen, reći, braći i sestre, na zdravlje vam i spasenje molite našeg vladike i blagoslovi njegovi i blagoslovi Božji radi njegovih molitava. Eto, pored te duhovne trgovine, pored molitava koju uputili smo, dobro je i korisno da se na ovakvim pomenima i prisjetimo života našeg vladike. I apostol Pavle Jevrejima piše, sjećajte se svojih starešina koji vam propovedahu reč Božju. Gledajući na kraj njihovog života, ugledajte se na veru njihovu. Ispunjavajući ovu zapovest apostola, dužni smo mi danas da se sjetimo prličnog života našeg vladike. Sjetimo se kako je on od rane mladosti služio Bogu i rodu, i srcem i svom dušom svojom. Sjetimo se kako je bio poslušan svom duhovnom ocu Avi Justinu Ćelijskom, kako ga je voleo i kako ga je slušao. Sjetimo se kako je bio revnosni delatelj nive Božje, kako je bogoslovcu u Krki poučavao i rukovodio. Iz tog perioda ostalo mi usjećanje iz pisma Svetog Justina. Njegove reči: Artemije je rođen da bude duhovni otac, rukovoditelj ljudskih duša. Još je Justin u njemu zapisao: on je kao neboparni orao, kome su krila zavezana. Ovo krila zavezana zbog toga što je on želao da upiše doktorske studije, izučava svete oce,
ali mu to nadležni episkop nije davao. Ipak je Bog uslišio molitve Celestina njegove, pa je on završio doktorske studije, izučio svete oce i ne samo izučio, nego i u život pretočio. Sjetimo se posle toga kako je naš Ava onu crnorečku pustinju pretvorio u rajsku oazu, monaški vrt, monaški raj, u rasadnik monaštva. Pa se sjetimo kako je čitavu eparhiju preporodio, vaskrsao. Sjetimo se koliko je manastira vaskrsao i napunio ih monasima. Sjetimo se koliko je duša vaskrsao iz mrtvih. Koliko je nekrštenih kršteno, koliko je nevenčanih venčano, koliki je duhovni preporod i obnovu izvršio eparhiju Rimsko-Pribrenskoj. Sjetimo se posle toga i krsta koji je nosio. Zaista prečeškog krsta. Krst progona od svjetskih moćnika, krst progona od svoje braće arhijereja, krst progona od svojih duhovnih čeda, krst odbrane Kosova i Metohije, krst progona od državnih vlasti. Sve su to, braći i sestre, veliki krstovi i ovaj ih je smireno nosio. A sjetimo se na kraju i njegovih reči koje smo čuli, koje su snimljene posljednjim trenucima njegovog života. To su bile reči Svetog Jovana Zlatousta. Slava i hvala Bogu za sve. Eto, sve ovo treba da nas nadahne, da i mi idemo njegovim stopama. Da dobro zaveštanje koje nam je ostavio sačuvamo Duhom Svetim, kao što apostol Pavle piše Timoteju. Dakle, da branimo svoju veru, budemo poslušni somnom episkopu, da budemo saborni, da živimo u jednomislju i ljubavi. To će najviše obrazovati našeg vladiku u rajskim naseljima. I samo tada će nam njegove molitve zaista i pomoći. U suprotnom, on nam postaje tužitelj. Jer nam je mnogo dano, pa će se mnogo tražiti od nas. Naš vladika je zaista Bogu služio. Nije se bojao ljudi. Zaista je s apostolom Pavlom mogao da kaže: kad bih ljudima služio, ne bih sluga Božji bio. Vidjeli smo nikakve pretnje. Ni od prostodržaca crkvenih predmeta nisu mogle da ga poglebaju na njegovom putu. To je hrabrost koju nismo sreli u naše vreme. To je ljubav prema Bogu koju nismo sreli u naše vreme. Neka bi nam Gospod njegovim molitvama svih svetih i roda našeg dao da i mi tako ljubav prema Bogu imamo. Takvo smirenje, tako trpljenje, da i mi, kao i on, trku završimo. Veru sačuvamo i da se kao pobednici nađemo. I da u onaj dan čujemo od Gospoda: dobro slugo, dobri i verni. Malo si mi bio veran, mnogi ću te postaviti. Uđi u radost Gospoda svoga. Amin, Bože daj. Neka Bog dušu našeg oca episkopa upokoj u rajskim naseljima, a svima nama podari dobar kraj. Hristos na svoje.